Ia tulai mai lo wa noni. Hasta tele no fiona talai. Mo no le nei suis fono. Atalo fa foi e lo fiona suis talai. Me se lo fiona di pa mia ma capineta. Malu ngi starang lango ya me se foi nei tu. Fiona tata e tu ngai. O fiona sa capito ma sui ma palimene ya me se foi le fatalo fatu. Hau lulunga matanga luenga le malo o tato wail ne yasu. A misa Samoa poto. Kata whaatu whawhokanga Samoa e misa foi siu tu malo. Mana iau wa matana ni tai au. O ie wholari whala. Sa nuanga le palmira tala ia la wafa e. O le whono uso Samoa tātou te whono tala talai. O se mai tau watu nei tu la whono manino lau foi ia. Sa nuanga ila tu lo fa lu ya il tatu fa tupe tu tonu e me se foi fa tupe le mof fa mamanga tu la fonu le aswa nafi o la usile sa fesilia tuail mai tai minsta pe o le are tau te le tatu vano no foi ma IMF onai ila mai tau atu i le whaanga so longa o le tula fono nei, ma le tātou whizota inga pa le tātou vana no fuai ma le AMF. Tau sanga tasi iwa fitasi sa amata mai le tātou maftanga. O le AMF e se lau, titi lua se lau atunu o le langa lo i whautuaina. I mea lava ni o tau pulenga le lei. E me se whaanga i ingo tupe o so se whainga malo. O rono winga, e tā ua fo i le lato tua lalo. A e tasi ale mea le manino mai i le tala la IMF. O le pule, o le whaangai o ingo tupe so se atunu. E tā tia lawa le whainga malo. E le ave e sea le pule le nā. A le lato tua lalo ma le lato fautuanga. E fai pea. E lua lava mea e tā ua i le IMF. Me mua o le tuto tasi la o fionga le talai po le independence lona lua o le uputa ua lea o le autonomy o lona winga i e le sa o tonga o le central bank e fai unga e au noa mo le leo o le atunu o le tele e au noa ma se fala vele mai pe au noa ma se pressa mai tu ina mai e porkiki vai nga taua ia tau sanga lu ota silima sa fatula ia tu la fono o tano fo tu la fono ni ono sa ele taimi au te fono le Chamber of Commerce sa papena ona ele ava no e tau tuai i te tono le po da Central Bank. Tera tu termina o iai ale CEO wale matanga renga tupe. Sunga ia Julai sama tunga lui te milea. Alu o le tulafono la le sa failu o taslima. Na mafufu na fatino ona o fautuanga. Ina ia fa se etuanga ese le turanga le ina ia papena lava ona mayo ia vainga la le lo tan no mai ia mun tai ai ile tuto tasi. Ia mare upu leo le autonomy o ngā ruenga e whatu pe tūtu tonu. Ia, lea lau walu lea laua, o ei foi la swinga i o iai. E pau wale mea ia te au ia wha, wale sa ufisingia le te ta il malo le aswan nasi. Lo wha pe mai o mai au na whiutanga i mara IMF. Ma o lo le a whainga ia tūlanga. O le mea tau wana. Wha pe lau o kei mai ala tōru vaenga lea. Ia, e taua. Ai afa pelo iai pe atu na lunga ia walanga iai le recommendation po fautuanga ia sa tu na mai le latu. Assessment le sa mai lu o watas. Lo iai fautuanga i lima. O lo tu ina mai ai. Ini ia pena ona muli ta iai Samoa. Ma le latu foi mai tau in o mai ale tu la fono le lu o tas lima. O le mai tau mai latu.
Matua mana ia lava tuto tas. Mana ia lava malosi o tulafono la Central Bank. O lo safeguard independence ma autonomy. O ngā ruenga le tatu Central Bank. Pio vaenga ia e. Ai afa pena o leu mai on da fiuta nga il tatu malo. Male IMF vaenga ia. O le winga la tala. O la talo i le whainga malo. Ia tau whai lava ia. Ngā rui whatasi ma IMF. Masi i tau maamana ia tūlanga ro. Ese la tu whautuanga ro tu ina mai. O le meta ua sa tu ina mai le teimi le whatanonga ia. Ina ua whaire tu la fono lea ma le viufu sa mai AMF. Ere ngata ina ia pui ai le whare tupe tu tonu. I le whangai o inga o la tu ngaluenga. But at the same time, it also protect the government. E pui ai fo le malo i rato whainga whaiunga. Ina ia whapena ona aua ia tuto tasi Central Bank. Whapena ona, aisea, langa foi e te lele roula IMF. O le a se tūlanga e iai se whesoswani an malo e whituina mai a Samoa. E whesiri IMF, e a mai le performance Samoa. O i la tōlai a mai e tusina e ta o le letter of comfort. Whai mai, lele lei. O la tō foi whautuina mai. Ave e se 4 miliona. Ave wha grant, be ave wha 5% grant, be te lele a ngā la tu whautanga. O le winga na tala e tahua tele le tatu ngaru rui fatasi ma IMF. Wa o le ana mai tau watu. I le whaita wino le assessment le sa mai whapea mai. O le foi malosi al fautuanga le mai IMF. Ia awane i ai tu tonu le CEO. Ale ofiro tupe tonu al komiti. Ia le lawa tu ina mai le fionga tamatai minsta. O le wa tu i tonu. Alawa i te uteunga whaftai. Pe whapea o naua. Wa ka vai na lea. O venga mo mule fio e sa famtara ngā o fiong. E tūlanga lea o le kovana. A o ia foi o le taite fono. Mo si le fia e le lau fionga man mauri mota. E le fau whaina i a Central Bank. A tātou tangtanga i nei le tele o atunu o lo langi pole. Valu supasene. E o ia Australia. E sa o New Zealand le ai. E kovana e taite fono. Ona e ei mafuanga tala fianga. Ile sa ofisili ai ko vana le so nafi. Le sa ai fa matala ina ili. Tauna mo ta fa mo monga mafuanga. E ala pe ona fire vanga le. E tai fono le ko vana. To o ia foi e fa tau te nga ringa ofisa. Ona ia mafuanga ta fianga ai. Ia o se tu ala le pa wale mea a fa pe o se me manui ai ta tou fai. Ai a fa pe ai se a fai no ta tou. Ma le tatu nga lua ma IMF. Ai mai se tahu tona partners atu no la lang lo soswani mai atato ya talo na lo fiona di pandemia ma tatu malo ston tanga e vai nga ia e te walu te foi wa fai nai ai mana o mia tatu tu pe mai tatu tona partners e soswani tatu ati na ia malo fa lalo lo fiona talai pa te tele mo no Malo whaftai sa unua sale ranga tolu. Ia o whaafonga lo tu malo, ia o lo usao foi tu sol tatu. Tu la fono tau whaofini nei, malo ta pena. Ia o lo maua lava le avanoa, sisi sui na mota. Lo fionga whawhitai. Ia sei tu atu le avanoa le fionga le minsta. Ia tu lai pea e tatali atu i saunoanga foi le fionga le whaipule. Ia tu langa lava le a le IMF pe o na uwha manino i natu. O sila fia o le taimi na patu lai mai e tato o IMF. O taimi o tu langa wha le tonu o tamau ainga. Ta siva wha. Ia e se lau iwa su tasi atu nu olo awai. E awai ma Samoa. Le lua vai astal wai sa mato whailo e ma le painga la IMF. Mantua foi o mai e whailako assessment. Mo foi de mato whaso ai tu langa ia pe o nadia ai mai. Ia wa mai foi la to fa to tuanga mai se foi tu langa lo alo iai ia tato parliament e te unga. Ai tawa lava ia le tu alalo. O lo tu mai le tam fai lava le ia fa mau tu to tasi o le tato Central Bank. Ia au tapenanga uma ia ma te unga. Ia le ai le fa pe au ave ese ai le tu tasi o tato fa tupe tu tonu. E pe yo vai ngana o le tau foi fa ailom fa manino tulanga le IMF e fa tino e o mai nei Samoa fa tino la to assessment a mai alla to assessment ona feilo ila ia pale minister tupe
A mai foi la tau li poti. Le la tau li poti la le, o lo ufa atali el teimi le nei. Ia e fa pena ona teipol fo i lumo le kapeneta, tūlanga lava lea i le la tau tiu te mamtafa ioi. I le tualalo mai tūlanga i le tamau ainga, au wa ai mai ia Samoa. Ia le ai o le lava e wa umafoin pa ailo il tatou atu nuu tūlanga o lo iai il tatou ai talafu. Ia tūlanga fo i o il tatou Foreign Reserve. Ia o vaenga umai o indicator siam pa ilo ilo ia. E abatu wai le fo i le whaalo to tele fo il tatou atu nuu. Le ai o lo o matai tu il tatou a whainga maa lope fo in whailo le fionga il palimia. Le ai ele o e alan whaatino ia teu te unga nei o seisi tu. A whapeo o mato i loa iei ni vaenga e te tau na teu teu. Ia. O le tiute nā mal matafa i o le fo i wampa iei on tu ina mai luma il palimene. Ia o se whapopo ngātu lea i lau fionga le whongwhitalai. Malo, whaftai le au fionga le minsta. Ia tu atu lawa nol te tai malo. Isi me le titia lea na whapopo atu i le saunoanga le minsta tupe. E lava o le wholesanga le whainga malo, lau fionga le whongwhitalai. E whātua na whainga whawai whau. Ai inga fau e tilo ai mamata i tū mea wa tātou wo iei. Mea mala fōkast mo le rumana. Tasi la lea mea na mata i tū le lei. Po a fō lingo lo iei matanga luenga umal malo. Tātou whaltupe tū ton. O le awala la na ave ai le tū alalo a ngai whaltupe tū ton umara kovana. Tā pena te teunga nei o le tū la whanu. E rei wha pena fai ai se spito po fese sima. Ave iei whatonunga tilo ma vava ai. Toi o mai le wharitara noanga ma fai tūlanga pēna masani ai. Le wafa whenga iei or kovana. Manamtanga luenga tupe. Malato, o le ilalo iei ngol tūla whono. O le minister tupe administrator. Ilalo Central Bank. O ai ia Central Bank. O le minister tupe. That's the law. Administrator. Ole Central Bank, untanga luenga tupe. Almena tupu. Ewa te iwa lele, male tali ele. Ala IMF irungo le media. E tatu e pesi ei nei. O ailana vele tala le ale malo ili IMF. E fatala non ta upule alele i usir tala non al tulafa. Ire ma mai tatu mea. O le fatua matan fata vale atu le fina ngalo le malo. O mana sauno mai le minister tupe. O le mea lea e te tau na whātu langa i whare tupe tonu. Mo le lumana i le lei. Ai aira ni tangata e whaau le taranonga le mea lea. O le vao le malo i le minister tupe. Ma le IMF le whatua whai nei. Hawa mana whatua ta penal tula whano ai o ave o. Ai la lena mafu ai na mama i o ma mama i taloa i lo mea na le pui pui atu ai nei mea malo. Ele fai e fafo tonu le tunu. Fai i. Mai fai fe amata mea kapeneta. Ona momoli mai nei to tonu le motor nei tato fale. Ele la utali mai nei le MF. Sau i lunga. Wa mai lunga upenga ta fai langi. Ola le tari le malo la. Vatu le nofo le malo e pule la na Central Bank. Ele lea. Angole la vai anga i mai fina ngalo fa pe wala lo le malo va ai le malo. Ele ai se metasi e fai ale malo. E fa le tonu e le tunu. O tau tinonga na o le taitai o le tunu. Ia maltulanga lava le tau te sauno mai. Pe tau te finau mai lava. E tau te fai e ina mau te malo o le ili numela. Mari lia le nai tu. Samoa le nei. O le whaiunga le a Samoa. O le tau tele le nei. E fai ale tonu. Iau tau whinangalo maari rea lei tū, nai wha leo tau langona. Ale tau nuunga o le tātou taranoanga ma mei e whai, o le mea ma fuli e whinangalo Samoa. Leo whai. Ai peo no whai atu, ia lea whau tau talangia, ia, ma wha whenga iai to tonu. Ia mea lavana, e iai alma salonga matua inga. A le whau sao nol minister tupe. Tato tau tonga le i, e vese umai o sea ma me uma upitanga, walfa vitauli, ma le atunga lunga le iai, ai wo manatu. Ina ia wha ma manino, ma malama ai ai ni mata uputu ngā. I le vā wha le tupe umanei o le lalolangi i whafu. E tala noa, tasi ale wala. O le malo.
ela mai minista tu pe na manino mamal malama le tulanga uma se o te fa popo atu le la ufiona le fon ftalai Malo sa no lo fianga te te malo ye manatu. Le ala vo so solo ala tu lava le malo e fa mam lama ni si vaanga na la ai fina ngalo. Ia le sui fa le ata fa sale anga tolo la se mete fio. e fa malu foi le malo por as to mai tau mai o le tuala lo ai o tuala lo wa so swando tatu ngalo na fe fatas e le o foi atu foi se fa matalanga fa pea o ia malo o fe le ai o tu la fono le o tatia o fa le fa tan no a watu tuala lo nga fa ftai ale ai raina na fa malu lo atu foi malo por as to mai tau ai le e te tau na watu se matu na tu fo fo tu ai o se makutara te maranga fara fa ftai Ia malo fa ftai. Ye me ta watu le wa 42 mai le 44